ACIACA mwanya kaunti ya Meru nibariritie wingi bwa mitino ire kuoneka aja nthigurune na muno Meru bakiaria kiri mambura za gucokia nkatho jamati Mwerekera kiongozi baugite MANTU Meru yatitite bwega na ntaira ya gucukaniria Meru ibatire guchua kagiteneo kau ni boritie Meru kuririkana MCs bambunge ya kaunti ya Meru rekinya bakuibanga gukurukia budget ya mwaka jojo wa thirikari jo 2024-2025 muthumuri kina chonkuruki nikirikatho kiocho kikatho jamati Mwerekera kiongozi kuma utonya bichi na seneta aratongire mwanya bakinyite katho na giki. So kera seneta, thank you very much na tukwa kuona kiongozi kuagirite na ba docket a substantive office, it was substantive office ya irungi yetina menga ya MANTU health jogi mapamwili Mheshimiwa Mweta Abrano Ntokabute health involved na wewe ni daktari medics ndienda utonya Krisenet unterie MANTU ni health oversight ya dawa system ya peche ucho ndio kujije tendene ya kaunti ya Meru ndio device ya senator MANTU ni health kana ugima wa mwili tuthitherie nyanto bonde MANTU ya meya ele koroki barabega moro yetu twabadithirie obo ya koroki ono moro yetu bato moro yetu ono moro yetu bato moro yetu tukegithirie bane meya ito badere kuthitherie yo koroki ko batwe itwendene mono netutura na gibwaga dene turaije na tutenaka na bokarigo ogwa wa siasa itareka ikakuruka ore gukuruka agakuruka no ke atugano mbatu go buthukumbuga pengine oshindi kura utibote kurunga ochindwa ogetikiria ochindana ogetikiria witambuge amana bo batongire bai babukite kanya na kuwa Kenya twege kwa marombene mono imantu jege mitino ile kugenegana kinge orogukia turombeni sana tutongora twikalaje betu no tukwe na accident nyingi muno ibo kumenya deputy speaker to na accident na dire na accident lakini mwana na mora tikinyada na lusire to na to watu ile nyato mweke marombene so awatu kiriwa to na accident gambasa ke silva ne wire neo kwe na ntu bagora iba kwite lakini tutukumaibana so turombeni muno mwana nya tutete nekenda accident kapiraki tunatukula mbinguni yetu na waziri Mulukume, tafadhali MTSA imelegeza mambo yake. Ndio sababu unaona kila mahali tuko na road vehicles mingi kwa barabara. So tunaomba tafadhali hiyo mambo iangaliwe ndio watu wetu waweze kwenda masafari na kurudi salama sana. Lakini MANTU jege witi na mbele ne kaunti Meru bedo bakiuga uju. Na hiyo tutogure MANTU program based budget. Mwa tware kidi kiumio kioro ro tromre na yobi kamite budget twagi yishambe dere chionde ile amandanzi ile kiana mbina vitu kodura ne chionde obora won yona milioni 45 so ekitare sekretari akua Mheshimiwa Mobichi inko miachitare ano mwange ikuipo mama yotoita nondo milioni 45 maendeleo yayo mutore umete tikanya east sub county and me kana wonda and me akobo ntiwa ile ndrene ya ndoreye aimanya ndobeto akobo twana tomato kweli atomenya akobo barabara tia ndoreye ile itokia menya lakini uyo achumeroe chaba morote tari na kura oroe wende ngavana kende ya kulita MANTU ya yareko ele batule merueto kile otukwenda na tokaura mpi ikwe kokoko kwa matrix na to haikuweka na toka ngapa nani mama so that was our choice kadeu and the choices have consequences but the devil did no yo okosi wenu na Meru utonge ugateke Meru ni county assembly of okay ya gotweka gikugia sniper ne maushikire na kio no mwakoso kebire bia sniper kinyama to ya UDA ne wanyangiria pesa jamii no mwakole ya pesa jamii ikole basi iko
kinya watonya UDA thibitari tena ndawa ikarimenye tena ndawa kinya watonya UDA pesa cia barabara nitugujia na ndani ya Meru county tulithithia program based budget na mbetire tukathotwe nacio mtasikia mugurumo wa maendeleo tukero atuna mbeta ciongwa tondu tukebere na nde tutenengana na mugate junde tukajugitana ngoro jwa kite tondu batyo we have powers lakini turasitumira power tukanengira mtu umwe tugetakirwa kulika tumwira atu project thari ngokeja kulika kibando tondu tuna power na tweji katiba kwa una nembe zetu chonde cia Meru ile cia 14 billion tulisi kimo 45 watts tulia every word 45 million tungeto bochumbura madini yote ya tiditari ikundi mubitikire manakuja ndani ngarira mbecha kinya mama implement teni monengere kinya penga kana aitegeria bidanguge onde kuja as long as the people diviane. Kwa hivyo woni ndo kuona ndina seneta lakini ndamwire no kuona na ndeo gwende ndo gusukuma UTONGERIA nani mbone goto seneta na ndena ni amukarite amusukumite buru eta na aitianga bana lakini agitia nani ndi ariko kombetere mbejete na mbejete na inya na kishindo teu